Welcome to the Leading Site News. Karbi Anglong Autonomous Council (CEM) and Parta Rongkhang MLA Dr. Tuliram Ronghang Japonsi Har Ghar Tiranga Armu Kachi Jengasai Kedeng. Pai ni pai krep hor ni laki India adet kijok wan arani mate India Independence Day arni lo. Independence Day arni apharman aphan panong si India angkang pialong kedeng pon Har Ghar Tiranga kapaman pon bomason thak si Karbi Anglong Autonomous Council (CEM) mate MLA Dr. Tuliram Ronghang Punjab Ponsi pai ni pai krep clear ni BJP East Karbi Anglong District Committee asai hempen armu kachi jeng patopon. Assam Rifle adon rian insamjin pen armu kachi jeng patopon. Naso hut pherangke thengno Dr. Tuliram Ronghang pen kaningji ponke adon tin ahem tu nalong India alama kita rajya phan India sarkar pen 2021 aningkan pen hukum piponsi pening an ke ningkan follow. Lathe 1947 aningkan Congress sarkar kacheria hot India lapen Pakistan kachikya hot kachesong pon asonsi non pu sitame kache jeng ang thek ang thon paklang pon lo posi ningje bangso Har Ghar Tiranga kapaman pon along kachitong dun lake Karbi Anglong Autonomous Council (CEM) and Parta MLA Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso EM Madhuram Lekthe EM Sorjo Rongphar EM Richard Tokbi MAC Joni Timung BJP East Karbi Anglong District Committee Maipur Roland Killing pendang lok ki ongdung BJP along ke thi ki ding atum chitong dun तिरंगा यात्रा तामने भारतीय जनता पार्टी अहिन पेन पिनी स्वाधीन पेनाप के स्वाधीन निकान टॉक्सिक सारिकुरी निकान सारिकुरी के लिए पो लासी लाबांगसो केलोंग लाबांगसो निंगरोंग tapi rada tumo pan kado kabe ke pacini anotin setame pini sadhin ke long hot sadhin ke palong dia pan mani tum ko ane ke cipaduk kone apran cipi la sopensi pini abake sadhin itum pena pelong po lasi la bangso abake manotin setame cini sigeme penanotin setame la bangso lam abake itum cini lap sigeme posi kado kabe la so ke pacini phansi pini la bangso tiranga jatra abake tum cenglo la pentu tiranga jatra tangde pena pia bangke nilitum puthot nilitum la India det pini tum chethak phun det pola soge Bharat det India det polo tangde pini non Pakistan ki dobom Pakistan la pen Bangladesh santa pola soge Bharat desh ba India desh lo sita British atum ki chokche British atum a conspiracy British atum la bangso isi Ladakh so der phan ge nitum dam der pi tamde la so der tum ke chingthut pi ki paprang pi ki cipaduk pik la so khe tum ke category tum da topik la sila so der phan ke litum thakang ke polotangte la so der bangke monon pitum chaini de ji posi British atum dak Muslim League phan pin khat te gangsi la so der bang pini ke dharma line pen sila so der bang thak la so teng si pini bangke Muslim hane kroi tumana bangke Pakistan damlo la pen Hindu bangke kroi tumana bangke la dak India si doro la so apia bangke ako Pakistan ang bongta pini bangke ako dak Bangladesh bang East Pakistan ta non pini bangke Bangladesh na badar la sini litum ki pudama bangke isia date ka chethak lo polutang te ladak ke longlelit ka chethak choji kali jati da chethak po ladak bangke kisunggia bangke munir tumta sungpo lason dak thak si ladak kwana ne property kwana ne longle phelang la pen kwana le ladak dharmo pen chenglok pini ladak he atum la pen jati atum kado itu mana kisung do lasi lasot monon kisitame lason ka chethak bangke ni hanghe lasi phola sohut la bangso ka chethak hot pen ko anani ki thi ki jang tum panan setame kaita chiki mobom nangthi pela so det ke palong je phan ko anani ki sung mun itu laso matha pon pen se pini dili tumadak isia program dak biponlo la bake tiranga jatra la pen silent procession la pen thu tangnet kana pie bange nonge bibajan bibisika dak non bibajan bibisa tamane phola sohut India la bangso ke thak hot British som ke thak hot kwane rat tum ke sum kwane ki thi ki jang lason chokche pen lason bangke momo tame litum ke kroi nang ne la pen lason kroi lason jongsi tum dobom lo polo tangte det along ke jati tum da sundi longle bangke laga chethak po seta det long ke do akhe tina dharmo tina tum anstame akisung do ji lason monon phi ke sung nang ne monon phi lason akisung bangke tum po nang ne lasi tum
anotin za India de long doa na khaitin na dharmotin aja titin tum sitame tum isiwet si monon kisita dobon nangji lapen anso se bharat desh pan getum anso se baprang pon nangji polotangte laya lam tak chini pon sime laya lu tum sime akama mukhada chini pon sigeme lapen tu laso ituma det ke paprang o adet ke lapen tu kaching room labang so adet pan polotangte pinia kapre kapre gadde adet tum nangalang don selet nangi pridonji aphan nangi thak donji aphan lason kabor ibom don tadu lasili tu kadu kawe chini pebe sigeme osila bang so lama bangke pini chithan pon kado pinning pen ningkan polo adontin ahem tame la national flag har ghar tiranga la so chetal rep nangi pula so procession lo lake ningkan pho playing elo 75 years ban sikecheng pinning ge 80 years po iletum independent kelong la so phi bangke iletum la 1947 iletum men ka cekak Pakistan nga cekak la so iletum ka protest la so ke Congress atum ka cari pon hosi iletum long ge India long tame ala Pakistan long thak dak ason no joga chini lo la so iletum ka protest la so ka chike mo procession dan sikpin kita ka prekali deh